Laingut kinongnya cycle ke Jylla ke Wanrah na me ke Jylla da ke Jylla jongki benyok khor hadu Southly kita kema ha ke lumpungnya cycle belatip kum ke 20th National MTB Championship ke belapenlong da ke Haryana Cycling Association Hamorni Hills Panchkula ke badan Jylla Haryana. Kini ke lumpungnya cycle kelas sedang naduk ke arpu pratarik hadu ke lifeway tarik uluber. Berkinongnya cycle na keleng kijaka jongkari India kilawan yashimenta ha kijing Yakob jongki kerdan beper. Kekinhun ke Basangut na Meghalaya kelalik banyak simenta hapok ke jingalam jang Presiden ke Meghalaya Cycling Association ba Lening S Bare. Berkedih kesin ke Baningkong ya ke Meghalaya benyok khur takma ha ke lempung Yakob nya cycle hapok keri. Ha ke youth category XCO time trial berkema start. U Aaron O'Neill Karpuri uloyo ya ke takma ksiar ba u Titus CH Marak uloyo ya ke takma rupa ha ke downhill elite category. Nolor kani ulam bor mi pawa ulayo ek kerdan kapasan haka XCO junior men category badu Fabian Khalad ulayo ek kerdan kapahinyau haka XCO youth category. Ke MCA keladap ek jingkemen bagi arut kinongnya cycle na Jylla ki bekentup ya Titus CH Marak badu Aaron O'Neill Karpuri keladan haka tup kerteng benyolet isimenta haka Asian Continental MTB Championship kebenlong ha Malaysia nadu ke pratarik hadu khadar tarik ujemang mentau snem.